Abanyabutegetsi, abanyamukago, banywani be, abatura hamwe n'ebyokwerinda basibe nibeshika omu mwanya ogu minisita yitirwamu omuri Kyanja Kampala okureba embeera yaabo akasheshekera izooba. Owita minisita kandi omwishengyero wa Oyam North ni Private Wilson Sabiti kandi abiye nakorera minisita okumara okwezi kumwe okurugirira abakuru mu mahi. Bet Amongi minisita w'enshonga z'ekikora ky'abantu n'omwe mu babanza kuhika omu Kyanja yeitwa kandi yahakanisa amakuru agari kugira ngo omukumi ogu yita mukama wabo kumutwariza kubi hamwe n'obutashashura mushahara gwe. Minisita Amongi yagira ngo minisita Engola abiire aine abandi bakumi konka ogu nibwo abiire mwihire muri Bombo Barracks okwezi kumwe nyuma. And also to confirm as a ministry that this particular bodyguard has not stayed with the minister for long. It's only for about 1 month. So I do not think he was brought from Bombo a month ago. So there cannot be any other consideration probably related because he has many other bodyguards that has been in the ministry and has been supporting him as a minister. So investigation will determine the real cause of what was the issue, but to really reaffirm that he has been a new bodyguard to the Honorable Minister. Omuntu ono yarumiza abene wa minister naye omuntu abantu babulijjo era ugedde agamba mwesi balinaako ki bizibeera nga nobwakulaba yagitunuza waggulu nakubaki kati driver we oba personal assistant azzeeyo munda afune mundu bazeeyo munda afune mundu agenza okudda ngo namaze okukola ki okumutta nga tamaze n'okufuluma bye byempulidde naye nga twebuuza abasirikale abalala bo babaddewa kubanga mpulidde abamu bawogera nti aliwo abasirikale bakyanoonya abadduse babaddewa ono nga atuuka okukola ekifaanana bwekityo kubanga abadde n'abasirikale abaweranga 5. Omu mu bahuro by'omuserikale ogu yaba nagamba takeyisire ngu yaba nagira ng'omukazi waine enda abaana be tibaine sente z'okubashashurira omu mashomero konka ba minisita bayo nibashoma batiine kugumirwa koona. Dr. Chris Baryomunsi, minisita w'ebyakarimagezi n'okaburihanga agira ngu minisita Engola yateerwa amasasi agamwita obu yaba naaza omu rukiiko rwa kabineti. Kati poliisi n'abali okunoonyereza batandise okunoonyereza kiki ekireese kinu kati baba bamaze okunoonyereza tujja kuba tubigulira public. Kati tugenda kuteekawo akakiiko akajja kutegeka ebyokuziika naye twagala kutuusa okusaasira wa famire ku mukyala wa minisita ne famire president wa Uganda ba minisita ne government yonna twagala okutuusa okusaasira wana Uganda. Omugambirizi wa polisi Fred Enanga akuganiraho n'abanyamakuru yahamye amakuru aga kandi yagira ngu polisi bahiine bakora okukyondooza. Mu kiseera kino tetusobola kuvaayo na kigendererwa ekyaviiriddeko ekikolwa kino eky'entiisa eky'okutta minisita ow'eggwanga. Omubiri gwa minisita gwatwarwa mu kabafu kandi ahi twakorera emboozi egi omarambwe gwa nyakwita gwaba gukiri hasi nahi yayitirwa. Gasha kwa Damba Tadeo.